Ukhuzana akaqala ukuyenza lento ayenze lapha neCarnival City. Akonibheke la nge-event eseMoses Mabhida eyenziwe ukuthi. Angithi-ke lapha-ke kwakuyiqhawe lenu ekade liyikhathathu lizongena nje estage. Into enhle leyo layikhethela kwaba yi-trend futhi akwakhulunywa ngayo ukuthi bengena ebanje kanje nakho lapha bemeseka ukuze ngawe asibanga nankinga. Pho yini manje uKhuzani uma enza into ewubuyena into angayiqala akayenza ngo-2019 kwi-Moses Mabhida, gcwalisa i-Moses Mabhida. Ikuphi inkinga? If ukhuba ezenzela indlela yakhe. Pho manje yini nikhalaze lokhu nichaza nixuba iy'ndaba chaza izinto ey'ningi ey'ngahlangani. Mina ngazi yini anti echazisaba bafowethu ngomcimbi ongewona wenu into engahlangene. Kumele si-appreciate into uma yinhle iy'mpilo y'qhubeke. Hlezi ey'mpilweni zenu niba ney'nhlahla ningabi nenhliziyo ey'gubula ngathi amasikela engathi amahhoka njalo hlala nibheke izinto ezingekho funa izinto ey'bhedayo. Azikho izinto ey'bhedayo. Yabona nje le trend le ngayithanda mina le yayinhle kakhulu impela. Wangena kahle laphana u-SK. Wow. Equkuliwe madoda. Akusikhona okanoma ubani ukuthi bekuqukule kanje. Into okumele uyiplanele uyenze kahle futhi ngokucophelela. Nani nabona futhi ukuthi kwakuyindlela yakhe nayo ukuthi uyiplanile benesikhathi inyanga ukuthi uplane ukuthi bazomqukula bemqoqoshe mabengena estage. Akwaba into right kakhulu. Mina ngazi ukuthi mina why ninga-appreciate kakhulu izinto ezenziwa iqhawe SK. Nifuna ukuzogada ukuthi kwenzakalani ngapha. Wenza izinto ey'ningi u-SK. Wenzela nina kodwa nina nibhizi niyokhuluma ngedlamlenze uKhuzani umfowabo kaMpungose niyobheka ama-outfit akhe ukuthi anjani. Angazi anihluphe ngala ama-outfit laphana ngoba usuke eyikhethela yena nesikhathi sonke. So manje yini enihluphayo lapha ngoba phela awakhe. Nina liyasonke iqhawe lenu fake nane-chain laphana. I-chain laphana hey yabona lisuke yadlala fake nethawula yonke into. So angazi ukuthi yini le esuke ibangwa. Nina nikwi-level yenu enizaziyo ukuthi nikuyona. Kwagoqa nakhona kunendlela yakhona yokwenza izinto ethize. La bantu abahlangana ngale u-red and white i-Valentine. So ngapha u-blue and black. Leyo nto le i-clear different enkulu. So le nto le eyokuthi manje-ke lokhu ni-circulate izinto niy'phinda nifuna lokhu sikhuluma akukho esizokukhuluma. Akukho esizokukhuluma. Thina sizonikhuza nje ukuthi hayi yekani bafethu yekani ngane zakwethu ningayenzi leyo nto leyo. Ayilunganga. Asikho isidingo sokuthi kube njalo endlela enza ngayo. Yehlisani umoya. Siya-understand ukuthi sekuyisikhathi impela mhlawumbe uKhuzani naye ayigwamandile i-trend. Naye akazenzelanga amabomu uKhuzani. Abantu abenze kanjalo. Indlela abheve ngayo laphana kwi-function lathi khona festival nama-outfit akhe uKhuzani
aziyo nayo ukuthi-ke wathungela ubani or ewaharisha ubani, nguye owaziyo-ke iDlamlenze. So manje-ke ikuphi i-confusion lapha, ngoba izinto ey'hlukene lezo. And loyana bekuwu-blue, loyana ugqoke uKhuzani kwi-event yakhe enkulu. Angabe nifuna agqoke ini, u-red, nina niyabheda, nibheda kabi nina. Isikhathi sokudlala siningi eninaso, siningi kakhulu, yabo. Anivezi izinto ezinhle kakhulu ezizoKhuzani, nanokuphefoma kwabantu, nequality yomcimbi okade uyiyona kwelinye izinga, nanesikhathi esigciniwe, yonke into nje ihambe ngononini. Akubanga naye hibe ey'bikiwe. Imicimbi nemicimbi-ke iba ney'nto zakhona ey'ncanyana, angeke uze uthi 100%, yabo. Angazi-ke kodwa ukuthi kanti kwenzakalani, ngoba phela nama-monthly listeners more than 700,000 akumamiliyoni laphana ku-Spotify. Niyabhubha, anisazi ukuthi nenzeni, nigadile imizila nje, igushi niyazenzela. Mengabe nina ni-happy ukudlula wonke umuntu nina ngomsebenzi nangendlela u-SK enze ngayo, efuna ukuthi afeatureishe abantu abazongena kahle emsebenzini wakhe, izinto ngambe nayi-celebrate lezo, kodwa anikwenzi lokho. Nibukela ngabantu abangajabule, abahlale iy'nhliziyo zingaphandle. Angazi yini injabulo yini nifuna ukuchomela ukuthi uKhuzani this, anikwazi ukujabula nina nje, niy'jabule ninodwa njalo nifuna ukubala uKhuzani. Angazi uKhuzani owandlelani, ngoba uKhuzani andlelanga lutho. Akukho uKhuzani andlela khona, uyayiculela indlela acula ngayo, udlala umculo wakhe kuphele lapho. Nani iqhawuleni liyadlala, lenza yonke into. Futhi-ke ku-online-ke ngilibona lenza kahle-ke ku-online-ke, angeke phela simdlela umona. Ngabe nijabulela lokho, niyeke lokhu nibhekisa le emandaba, lokhu nenza izinto, ni-enjoy nje imisebenzi yenu. Bayeke nabantu abenza ama-interview kancane uKhuzani, abantu ababathukayo, abathatha iy'nhlamba lapho ko-TikTok, channel lawo angenayo i-content, angazi kumele akhulumeni, ahlale athathe i-content lapha no-TikTok azoyiphosta ngapha yenze yabo le content ethuka abaculi. Bayehlisa ngaloo nto leyo, yilokho esikukhuzayo ukuthi akuphele, akungenzeki leyo nto leyo. So nani ivuseni le trend le, yayinhle kakhulu, mina ngiyayithanda. Yakhuzani yokungena indlela angena ngayo eyakhe le, uzenzela yena uKhuzani, usuyiharishela yena abantu abazomfaka angene, because kuyadura ukwenza leya nto leyana. So abantu bengaze beze beyihluphe ukuthi hayi manje uKhuzani, hayi indlela yakhe nayo yokwenza. So ma-red tontoni, ngani zakwethu, ningazenzi izinto enizenzayo. Mina angisathanda indlela enenza ngayo. Bekumnandi kabi sibuya kwi-event eKhuzani, waphinde wanasoLundi, kwaba mnandi kakhulu futhi, sikuyi-mood e-right. Akube nokuthula kule ndima, ningafuni imisindo, lokhu nikhuphuka nabafana bamgqumeni, lokhu nibakhohlisa nidlala ngabo, Nkosi yami. Nifuna ukugqiba le trend eCarnival esithi akulula. Nale-ke iqhawuleni nilivezile ayizi-trend, maningi ama-trend awenza. Dumisani wona-ke, angicabangi ukuthi uyathanda manje ukudumisa abanye abaculi, lokhu nikhuluma ngoKhuzani wayi. Kuyambhora lokho SK. Zamani-ke ukuthi niphushe kakhulu eqhawuleni, nimiyeke uKhuzani ezenze indlela yakho.